So ithi lo mphakathini nenhlanhla ukuthi nizothola information ethi lapha ya ejele ayakusiko nje ngoba impilo yasejele ikwenza ukuthi ubone ukuthi ngempela ukushayila umhlaba wena uthi awehlula wakwehlula ngokwenza kwakhe amaphutha kufuneka iqalela into ulenzelani iphutha uphulelani umthetho ngoba umthetho ukhonela ukuthi ukulekelela ukuthi wena uhamba uqonde ungakhohlwa phela uma uphula umthetho akushiwo ukuthi ingane yalapha ya eboshiwe kuthiwa lapha nakunezigebengu lapha nakunezingane ezihluphayo yabona ukuthi usumosha umndeni wakho wonke ingakho kufuneka iqale kuweke wena ube umuntu ozoba isibonelo ke emndenini wakho uthi na uzenza izinto nezingane ezizemva kwakho nezingane zabomakhelwane zikuyisibonelo esihle ngilele ukuthi abantu abadala bahambe baqonde ukuze izingane abayikhulisayo zizokwazi ukuthi ihambe iqonde la ngisebenza khona ngisebenza ejele lezingane ey'nganeni engiyigadile ezu 174 ngeke uze ukhole mangakutshela ukuthi umlungu akekho yindaba umlungu engekho ingoba belungu bona bebodwa bayakwazi ukuthi bagadane bayakwazi ukuthi babhekane bayakwazi ukuhloniphana bebodwa thina hloniphana bese ngilindele umlimo ukuthi ingane yakho mayisifikile lapha ejele kufuneke mina ngihloniphe yona inhlonipho ngifanga inkani futhi mina ngiyicelile inhlonipho ngoba mina ngiyayitshela ifike ingane yakho ngilalela ekhathini makuwukuthi awukaze nje uzubonge ngisho uphiwa iballpen ngisho uphiwa unikeze uthengele icathulo ezinye vele ingane zenu ziyadimanda so ingane yakho mayidimanda esikoleni ibone umbuza kwabe efaka igrasshopper nakuyo ifika ifuna igrasshopper bese nawe uyithenga igrasshopper ingane yakho idimanda iqeda imabongo iyaqala into yaphuma esandleni ngoba ingane engenamthetho ngokwazi leyo ngane ukuthi ibhilonga kimi ejele ngilindile nje ukuthi ngizohola ngayo ukuthi isikhathi asikafiki kodwa yona izofika ngoba inamthetho kufuneka abazali benze isiqiniseko sokuthi imithetho bayenze ukuthi ibe sesimeni sokuthi izingane ikwazi ukuyibona imithetho kuyinto efanele ezokwazi ukuthi balekelele abantwana ngendlela abazohamba ngayo futhi umthetho ulula ngendlela yokuthi uqale ekutheni imfundiso zala ekhaya yithini uma ngabe la ekhaya kwaZungu kuthiwa ngo6 igate ivaliwe kusuke khulunywa into yokuthi abantu ukuze baphephe kufuneka babe ngaphakathi ngo6 ngale ka6 ongale mangabe sevelela inkinga sekufuneka sichazele kwathina ke siyabomndeni ukuthi uzula imali kuze kwenzeke ukuthi kuwe ubukuphe yabona ususendaweni wrong isikhathi esirong labantu abarong uyigade leyo wonke umuntu la ethendeni wonke umuntu la kulesi stage njengamhlanje ngifuna ukuthi uphume nayo le homework nginika wonke umuntu anginika ingane kuphela zoba sendaweni right ngesikhathi esiright nabantu abaright kwakhona awurongo wodwa noma kanjani bokwazi ukuthi ngilungisela umbhede mina la so ngikhuluma ngomuntu okade gezi izitsha zabafana abawu47 endlini ngikhuluma ngomuntu okade eyintombazane efrevela bonke labantu abanayo eselini ufika la ngaphandle ngithola inizi impatha angithathisa inombolo why ufune ukulalela umuntu ohlulekile ngoba lowo muntu usuke ehlulekile vele efana nasesikoleni umuntu obiza ngomngane wakho bese eqala ke formal egenge nyana yakhe yokuthi kufuneka ehlukunyezwe ezinye izingane kubulishwe ezinye izingane ukuthi bomkada lo muntu isidomu njalo lomsebenzi wesikole so khelana edomini bantu abamizokwazi ukuthi iziphumelele bonke labantu abaphuma lapha ngaphakathi ngoba bafuna ukuthi babe ngabantu mabefika ngaphandle ufika afuna abantu abazomkhothamela ngoba besaba lento abayibizwa ngokuthi ijele aqeda mabatshela ukuyibo buka la Zambolo waboshwa wayena 12 years eboshwa uphuma last year ngoSeptember ena 74 indlela kade ephatha ngayo ejele yona imenza ukuthi angakwazi ukuthi aphume ngeke uzukholwa wayigwetshe u7 years kodwa ugcine sehlala iminyaka lokho eshintsha amajele alikho ijele lase-South Africa ngakazazihambe lo ngahlangana nayo mina eBaviana Juvenile Center angisasebenzela ePitoli lokwephuma last year ngobani ngoSeptember medical parole ayikho into asazoyiphila nokuphefumula kuphela ayikho into futhi asazoyifundisa umuntu lo umkhulu otheni lo leli ke i28 lithe ngalibona ukuthi ngathi into yali ihamba kahle njobe libhalwa amathathu umzimba wonke wase recruitelo wakhe now my god wait
una 26 lo mfana akahlupha ubuya ngokuzolala akahlupha ubuya ngokuzolala bese libethelele bese khumfeni no njengamanje usemoda yayibona into ayibhale lapha enkabeni ufuna zoyisho ingashiwo yimi sex by force menzela ukuthi nazi njalo kwenzeka ukuthi uhleli la ngaphandle wena uyibiza ngomfana uzofika utholela bakhe lo uzofika kwezintombazana njalo ungathandi lo uyena umuntu ozofika umthole ejele uzobe ephathela yonke into yakho oyilethelwe umndeni wakho ukwayi ama-anda amasokisi yonke insipho ejela kuwa akezwa ngelax la boy angeke igeza ngayo manje uma ufika lezi uzophethisa ngeyami insipho mina angalaboy lapha ejele uma ngunika ngizobangakumeli ngoba ngizobe ngithi mina nayo insipho yakho kufanele ugeze ngayo nginikeza iqeqele elilodwa mina elilodwa ngenyanga ugeza ngalo uwasha ngalo ngibabaze nje uzongithola leli 26 leli kanti 28 ukuthi bakazi ukuthi bakhanda iy'nkambi omunye ezokwazi ukuthi abe negroup yakhe ayichaphazayo ezokwazi ukuthi imnikeze ama-benefit lo akalitholi ivizitha kodwa yikho into angenayo yebo njengoba ngithi mina abantu abahlukane nalento abayibiza ngokuthi i-gangsterism ngoba ufuna uphathela izinto ejele umndeni wakho ukufika uzovakashela bokunikeza ama-anda amasha awu-3 mangena nje selena buya la ukuzohlala la eduze kwakhe ubeke zonke lezi zinto oyiphethe bese ethi okay shayishwa phasa uyasukuma vele ushiya la wayi insipho yogeza toothpaste entsha ama-anda lawa amasha awu-3 awu-5 uwashiye la kuye uphele lapho hambe uyohlala lapha ya ukuthi uyaphema angene ekhanda lakhe akanamsebenzi nalokho bokubemalekile la akusikona kini kwakhe uzothi nangabe decide nalaba azobehleli nabo amnikeze oyedwa iluza amnikeze oyedwa iluza amnikeze oyedwa iluza bahleli laba u4 akhiphe yakhe iluza phela noma behleli be-4 la baxoxa ngawe ukuthi bakunikeze yini ubheme noma cha ejele inquma awukwazi ukuyithathela wena uthathelwa yesinye isiposhwa umfana komunye umuzi lokho kufuneka nikwazi amngene la emakhanda ukuthi ngiyazi ukuthi khona abantu abayitshela ukuthi ngoba bamabhoqolo la eminyanga cabanga ukuthi lapha ejele sekhabonina ushelele wawa uzobe usukhala ngoba njengoba eyithathile izinto zakho kusasekuseni wena uzobe uzocela ama-anda kimi uzoripota kimi izolo ngitholile ivisit abangiphathela ama-anda ama-5 engazi ukuthi at least ngizogqoka Monday to Friday uthi bawathathile ngitathathe oba before siyochecka lapha kulaba bawathathile ngiyakukhumulisa mina ngifuna ukubona lamakhodi lawa ungakhohlwa phela ukuthi awuzange empatheni uze kuxepho khokhelwayo yabo ngiyaqala ngicinga lokhu mina abakazi ukuthatha izinto zakho ungenayo i-tattoo njengoba ngitshela ngithi i-tattoo is a code nekhodi yakho leyo oyibhalile noma ngabe uthi ubhala imoto noma ngabe ubhala igama lama wakho ngiyakutshela mina tattoo is a code phumani kuwo ubiyona zoqala kudalela inkinga and uma bekuthathela ama-anda akhona wasejele siwabiza ngomparashute angakunikeza u7 isonke namsebenzi